Makathimo ihuriko ni muthuri witwa Makathimo no ritwa riu ri gutuika riu ithe akimutua ri ari gucirie kuma kundu athukumaga Miru tondu maritwa mau sana ni makuria Miru. Yes. Makathimo ri ni aratongoria delegation ya ya kanitha ya athuri in preparation for no junior koragwo a men's mental awareness month. Riu ni maraugite ni megubanga maundu maya ma junior marauga nigetha mathie mabange mitaratara wega ri mathie maundu maya metagwo camping. Yes. It's a good idea. Makathimo to nake ni muthiangu ri ni urathi na logistics ya kenda cia guthie camping. Yes. Marakuya mangiona mundu ngo ithatu ri na mongerere kindu kinini ri ni mekuota guthie camping ino ko ni athiko cigana ta ithatu inya no riu hendanga oya itura na raugire atiriri aigua thuri riu ni marathie camping ti athuri anini maikangire to miaka arauga he mucungu arutagira wira. Yes. Na muthungu ucio ri ni adira no horo ucio wa tours and travel koguo no ahote nake kumaikireria kindu mathie anda kambuni iriku kambuni iyo that partner of his. Yes. Marakimenya riu hau ni sama hau ni kidore kuragituika riu meguthie kundu gwitagwo riri the Masai Mara. Gicigirira kia Masai Mara. Yes. Kuria ko ngati hetukaga ruwi ita wild beast. Yes. Na maraki yonge igwane muthungu uratubangira ri maundu mau mesama chaba ninge kundu ku tuiguaga tumeme-ini. Yes. Muthungu aigua nake uhoro ucio ri aruga gutie kindu kia tarumeria macokanirira uhoro wigie mental health na gikanitha aramahe cruise ici igiri. Yes. Iwe cruise ndikiragia atua iyo ndikiragia ndikuaga excess gwiciye ku andu rekenda kenda ndiri karuba ugacabaza hapana ndiri ona hane hangi ugacabaza hakona cool box ka barafu. Yes. Na ona maita maingi ni ukoragwo na ndihurite hapana iyo ni astarehe ni amiago na kururo ha iguru riu ni muthia okaroro guo riu ni marathia Makathimo akamera atiri wanjambia mbotige kurugama ndirugama ukura mine irugama girwo ku nie ndoria ndirugama hahari nyambe ndirorere andu ndi ngari iguru na riu ni ukuona wika ruru kana kagege ni ndiraigua gwika guo koguo njuge harambe hapana riu twakinya nyamu-ini ri goko andu-ini ni ukuona ta wi mundu utari na meciria pega aja ni mungi arugama handurere ngeithio kabi rugama hau mari tauro Auria maraigua Isaya ciria gatia maginya maguga ati festa cia kirugameria imbere ona ithu ni tuhingurirwo haha ingura maginya andu auga ati Isa wafungulie tu Isa ndio kabira auga ni sawa wafungulie tu auga nitaenda tu pole pole waone sababu kikimbia upepo itamafanya nimekuruta ngobia ni ruhuho. Yes. Ai ngoro ni maragegiria muno marakadu yes ya aya harambe riu akiri therapy ya hakiri na ni marate kezi gokua kamusinga ya mahuthagira we waru tumori wigaji igoti riu thine imata muno guku ni kuhiuhire acha nie ndi kwenda no ugo mwaingura hawi gururi ndaigua tatwenja marare hau harahingirwo kwanjia guthuthua ngozi wetu litheria ningi na macoi mau manyu maona mundu ngano makamera one time
no marakungia siasa na unaona mathondetie na marugamite na furaje marugamite ya mbere mbere kana hey ina hai ĩyo ĩna ha kũhehia ĩno ho na ithuĩ tũtikĩgiragio nĩ mũtungacĩri maĩkinya maraingĩra harĩa ona laimutia yes kũu nĩkũ kwĩ ngĩti nyingĩ cia Masai Mara Masai Mara ngĩti nyingĩ rĩu he ĩmwe ĩkoragwo harĩa hetagwo na laimutia marakĩingĩrĩra hau Sekenani anga nĩyo ĩ ngumo mũno yes maingĩrĩra hau rĩ nĩ marakinyia handũ marĩa ndereba ũcio atĩrĩrĩ wewe Kabila ama ulisema naitwa Wafula sio Kabila Wafula kafuga hii kitu ya njuu sababu nimeona kijana Lasso sasa tumeingia kwa wanyama huko niko mbogo fatire ukoro ndio nikoro pana nyamũ ici na ti hingĩre rĩ hinga icio njogu ngai hinga nĩ njogu gũtũruta na mũniũrũ ĩkũrũma ũmwe kuo mwe harĩa maramakĩire nĩ makinya marerwo sasa tumefika ni hapa nitawapokea kwa yule ambaye anawapokea warodi asere haya wapi hoteli wapi hoteli ile sisi nalala tuliambiwa msungu anaweka sisi wapi kwake sasa mtaelekezwa mimi nimemaliza kazi mimi nitawakuja hapa asubuhi niwasungushe kidogo alafu tuendelee na ratiba ya siku zingine 5 siku mama ironi rama ya tere Makatimo ni mgani yes Makatimo wewe na hiyo group yako watatu hema yenu iko pale mtaelekezwa mtawakishiwa moto hapo nje haya salama wewe ukumbwa akuuliza tunalala hii Kiandarua yes is there a problem iko sasa sauti nasikia uko nje ni kama wanyama ni wanyama gani well predominantly we have a few lions around Miliothi they have not been known to harm anyone huwa sana zisumbuani na watu na sasa umesema kufuri ya hii Kiandarua ni hii nyororo natakuingira bagi sasa hii sio kama kulala kwa chondo bado hii sasa ndio raha ya camping mzee kwani mko mmeelezewa hatukunjua ni hivi mimi sioni raha sana matire mathi camping wako na sasa pale mtoni naona pande hii ingine sio nini simekaa hapo kwa mtoni ni kama kitu na meta no hizo ni Nile crocodiles kwena nginya mamba guku ngai nyangi ngai neta na ule mtu anaweza songeseo hii kanyumba huko mbele atia ukuhereria roe muno na sasa hicho mamba mnajuanga saida zimesimba ya hizo ni ngumu zitoke huko ndio camping ando mathia otire thitima otire ki nigetha hakiri ciekete hakiri ihorere mwakirio ke bonfire hau muri story yes leo magia ke bonfire maigua toro marageria gwikatia gukoma maraigua makahora na thimu Iduadi wanjambi oi we hau kiondo-inĩ kĩanyu nĩ waigua ũguo kĩondo ta hingũra nyororo kidogo niĩ ona ndiranĩrĩra yahota kũmenya harĩa ndĩigĩrĩire ngai mwena ũyũ nĩ mbogo irahĩtũka Oleo ndio gutũritũhĩra tũrokire kũhoreria meciria na hĩndĩ mararuta wĩra ta arutwo
Mumatwari ndamahete orientation ya camping. Wala marakinyire gucungari. Mokirari. Makiarangia hau ri. Uria riu urarora ku aragoka aramera ati naona mmelala salama. Ai si sana. Lakini tulijaribu kupata usingizi. Kama naona mlikuwa mpaka na wageni. Maona thiri kwina makinya. Makinya make. Magera te hau hema-ini ya makathimo. Si ni makanyagio ya Simba. Oi muruthi ni uratugirite. Ngai. Marawia riu uhoro wa kurara njari. Marawia kungikono kuonwo mukawa. Ni twetherwo kundu turaingira nyumba. Kundu kwina sineka. Sineka. Makinya biu nega yururu keratera mete hau. Muruthi wa mugoma. Kiana ru agiki kia makathimo ri. Ni tahe mundu urenda gucomora kuo. Na nwe kwanja ngigithitwo ni kwenda kurugama utuko ndaigua ni uhingure nyororo ume. Azungu nao ni magire gwetigira gikuo. Weko na azungu yebra. You having fun? You having so much fun, huh? Aritoro. Very not necessary. We're so happy to be in Africa. We love Africa. No, we have been born here. It's not the way you think. You guys are having so much fun. Would you like some we cannot today we can move December. Andare ma bathinkaga no igwo mauga. Ni muigugu no tuthire itura ritu ringi thirathuri oguo. Na twi guku ithuothe. Wacha tawe mukuhe we indu andi no merio ne gitarara. Wa athungu maika. Thiko ithu maikarie kuu. Athungu mara it's no big deal. I was attacked by a rhinoceros. Gay. Wewe ruite ginya na huria. No, it's not big deal. I just went up a tree and then he got tired and he went and left. Hey, guy. Metherwo toro kundu kwina nyumba. Tuko maika maragucia kanyoro hanini. Makaro. Nyama ikiri njegai. Igo gutiga wambui murindo itaretigira. Wambui murindo na thwari gaiti cia mugoma ri. Toro ndirero bega kuria tiro ile kuria ri. Iria ni hiti. Na ginya wa mutiri. Ikazo ngo maikera go ni ndikwenda. Ituza amerio kundu peace. Kundu mundu arakanyira. Nikundu na inga nyumba na nyororo ta igoti. Tari ukara hoyo no ndaiwa na tungethi na koru oi. Ndage komata mundu wa jacket ine. Koma jacket baby. Uraore be guturia memory cia camping. Ni mari gana ngano. Koria korongo. Marahaura andu muno. Muthindira waigua ngawira kwera. Tokabo. Tokabe. So. Na muruthi ni mungetu. Kwacha wanja mbari. Ni roki naro hau tuko mugima. Hewa mugo morai na murukie. Queda na foto vai.